हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मु देव आपण मानक देव पूजा 123 यूट्यूब चैनल को स्वागत करुँची। आपण मैंने किपर अच्छा आशा करे बहुत भलरे थे। मु भी बहुत भलरे अच्छी। पूजा गोटे बहुत भल सरप्राइज मु रखी जना नहीं सरप्राइजटा कौन। चलतु पाखक जावा से कौन कर देखा आ सरप्राइजटा देखला पर पूजा केते एक्साइटेड होउछंती। चलतु देखा कौन चलती पूजा। मैगी 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 हाँ भोक हेलान तो मैगी होची खाइबा से पिना मैगी कोडा एडा ए इपिबा आ मैगी को नहीं कौन एडा मैगी आसला पीबी आसला कोडा करथला जी। हां इपी करथला ना। भोक लगे संध्या टाइम है तो पूजा को भी भोक लगे मत भी भोक लगे से स्नैक्स किसी करने से इपी बनाऊँ मसला भितर पकई सारे बाबार राति की बरा छणा है आमर आज ग्राइंडिंग कर दी तमें जाइल बरा हाँ छेना ना बिरी ग्राइंडिंग कर दी बिरी भी सुजी भी भिजी थुआई मैगी हेगला पर इपी हेगला पर खिया हाँ राति खाली बरा हम ना कौन हम बरा आ मटर तरकारी कर मटर भिजई देछि भुबुनी ना कौन घुगुनी हाँ भुबुनी आ बरा आज राति हो खाया से कौन से पत्र उठ कृष्ण पत्र बोलते ना। हाँ कृष्ण पत्र हाँ बरा पड़िया भुबुनी भी पड़ो ना। हाँ कृष्ण पत्र भी थुआई हाँ ये हाँ ऐसे जो हाँ सेपट साइड मु आज आपण मैडम गोटे सरप्राइज रखी जानी हाँ देखले आश्चर्य होपन हाँ गोटे बहुत भल सरप्राइज सरप्राइजटा मुझे कहीपरि से कहनी मुझे देखेबी से आप आखि बंद कर प्रथम से आप ओपन करेंगे तापर ही आखि खोलला जानवे आगुरी कही एक्साइटेड हो पार तुम मु चाहे एमती एक्साइटेड बहुत होपर सरप्राइजटा देखला खुशी हो बहुत अच्छी बहुत भल जिन दुईटा जिन हाँ दुईटा जिन पैकिंग आसी मुझे ऑर्डर करी फ्लिपकार्ट रे आसी मु रखी देखेबी ना देखेबी ये खाली एबिटा हो जाऊ खाईदे तापर नहीं खाईदे खाईदा पर देखी सरप्राइजटा कौन खाईदे खाईदा पर मुझे देखेबी देखु एबे मु फाइनाली कही सारे पूजा को जे सरप्राइजटा आसी जाइए दुईटी सरप्राइज मुझे कही सारे सी भी मन भितर भावुवे एक्साइटेड हो बहुत एक्साइटेड हो कि सरप्राइजटा कौन एमती बहुत एक्साइटेड होते देखला पर जापर आते खुशी हे भी जना पड़ आप देखेबी। चलते इपी खाइबा एबे आमे इपी खाई सारू चलतु एबे पूजा पाखक जावा सरप्राइजटा दबा। इपी तो खिया सरला एबे पूजा को सरप्राइजटा दबा बोधे मन नहीं भूली गलनी बोधे हाँ लिखुला कौन सरला चलतु एबे पूजा को सरप्राइजटा दबा। आग आखि बंद कर तापर दिज्व नहीं नहीं सरप्राइजटा सेमती कर जाए आखि बंद कला ही दि जाए। आखि खोलनी आगा हाँ दौसी
ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ପୁଣି ଆଉଥିଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ସେଇଟା ତ ଖୋଲିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ। ଏଠି କଇଁଚଟା ରୁହ ଟିକେ, ମୁଁ ସିଜରଟା ଟିକେ ଆଣେ। କାଟିବି। ହଁ। ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କ'ଣ ଆଣିଛୁ ମୋ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖିବି ବୋଲି। ରୁହ କାଟନି ରହିଥାଅ। ରୁହ ନାଇଁ ଆଗ ତମେ ଗେସ୍ କରୁନ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଜିନିଷଟା ଭିତରେ ଥିବ କ'ଣ। ବୁଝି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ଆସିଛି। ଗେସ୍ କର କ'ଣ ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ବି କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି, କାରଣ ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ଆଣିବାର ନଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ, ଫାଇନାଲି ଖୋଲିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ହଁ ଏବେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖୋଲିଲେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ ଗିଫ୍ଟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦୁଇଟା ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟା ଆଣିଛ। ଦୁଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ତୁମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଲିନି କି, ଆଉ ଜାଣିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିଲ ଅଛ, ଯେମିତି ଏବେ ବି ଅଛ, ସେଇଟା ଏତେ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇନଥାନ୍ତ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କହିନଥିଲି। ତୁମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର କଲ, କେତେବେଳେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଆଣିଲ? 4 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ହଁ ଆଜି ଠିକ୍ 4 ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଆଜି ହିଁ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଜି କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା? ଆଜି 2ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିରି। ହଁ ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବି। ହଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଖ, ଖୋଲି ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଏବେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ହିଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ସିଏ ସିଜରରେ କାଟୁଛନ୍ତି, କାଟିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ପୂଜା ଏ ଶାଢ଼ୀ ବି ଦେଖିନେଲେ। ଏ ଶାଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ହିଁ ଚଏସ୍ ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାଟ୍ ବି କରି ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4 ଦିନ ତଳେ ୟାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି ସେ ଶାଢ଼ୀ। ମତେ ମୁଁ ସତରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେ ବାରମ୍ବାର, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ଆଣିବି ଭାବେ, ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ପୂଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିକିରି। ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଥିବ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନା ଏଇଟା ନା? ହଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି କଲେ ହେବ। ଖୁସି ତ? ଭଲ ଅଛି ନା ଶାଢ଼ୀଟା? ତା ଦେହରେ କ'ଣ ସେ ଲଗେଇବା ଚୁମକି ପରିକା ଲାଗିଛି, କ'ଣ ସେ? ହଁ ପୂଜା ଆଜି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ପାଇକିରି, ହସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖିବେ, ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଯାଏ। ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ସେଇଟା ବି ଦେଖିନିଅ। ହଁ ତାକୁ କାଟିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ପୂଜା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି।
बहुत एक्साइटेड कौन अच्छी এইটা মতে টিকে টিকে জଣା ଥିଲା ସେଥିରେ ଶାଢ଼ୀ ଥିବ ବୋଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନି। हाँ ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଅଛି। खोला चलची सरप्राइजटा कौन निश्चिंत एक्साइटेड हो गलनी बहुत। ଏଇଟା କ'ଣ खोलला पर आप जापर निजे लिपस्टिक तादे 5-6टा पीस थी तादे मैं गोटे कलर नुहे 5टी ना 4टी कलर थी अच्छी ना ହଁ 1 2 3 4 5 ହଁ 5ଟା ଅଛି। हाँ 5टा कलर तार थी पूजा लिपस्टिक भी लगेगा बहुत प्रिय। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଆଉ ଏଇଟା ତମେ କେମିତି ଚଏସ୍ କଲ? हाँ से मुझे लिपस्टिक भी गोटे ऑर्डर कर देती तादे 5टी सेट भी रही। ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି हाँ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତମେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧିରେ କେମିତି ସୁର ହେଉଛି ଡିଜାଇନର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର ରହୁଛି अब भी अच्छी तादे एटा कम पिंक बोधे କେମିତି ଡିଜାଇନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ ଇଏ ଆଧିରେ 5ଟା ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ରହୁଛି ଏ କଲର ଗୋଟେ सेपड़िया बाहर या कपड़े बाहर ना ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର ରହୁଛି ଏମିତି एटा कम महावीर कलर ना कम এই 4ଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ 5ଟା କଲର ରହୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କଲର ଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି 5ଟା କଲର हाँ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। साड़ी ଶାଢ଼ୀ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। साड़ी देखु पूजा बहुत वर्तमान बहुत खुशी हो गले शाढ़ी पाइला पर आ ये लिपस्टिक पाइला पर बहुत खुशी सी जना बुझुंट हसुंट खाली ବହୁତ ସତ କଥା ମୋତେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ କୁହେନି ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କୁହେନି ଆଉ ତମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲ ତାଠୁ ଶାଢ଼ୀ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଠୁ ଶାଢ଼ୀ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଶାଢ଼ୀ ଠାରୁ लिपस्टिक भी आनी ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ତାଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା लिपस्टिक ବି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ लिपस्टिक डिजाइनटा भी मस्त ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି डिजाइन ତାର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ लिपस्टिक बहुत पसंद ଭଲ ଲାଗେ। ଏ लिपस्टिक ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ତାକୁ ବି ଏପଟେ ବି ଏମିତି ପଛପଟେ ବି ଦେଇହେବ सेम केमती भला हेतला ଏଇଟା ଏମିତି ଆଗପଟେ ମୁଁ ଖୋଲିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ପଛପଟେ ବି ଦେଇହେବ ନହେଲେ ଏମିତି ଆଗପଟେ ବି ଦେଇପାରିବ ଏମିତି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଆଧିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି ଭରିଦେବ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆସିବ ଭାରି ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେମିତି ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ଭରି ଦେଇଛି ଏଥିରେ ସବୁ ଜାଗା ରହିଗଲା ଏମିତି ଆଧିରେ ଦେଇଦେବ ହେଇଗଲା ଆଉ କଭର ବି ମୁଜି ଦେଉଛି बहुत बढ़िया लगे लिपस्टिकटा थैंक यू पूजा बहुत खुशी है बहुत खुशी शाढ़ी और लिपस्टिक पाइका थैंक यू तुमको मो तरफ आपण मानक जदि आम यूट्यूब चैनल बहुत भल लगे जदि आपण मानक आम वीडियो सब बहुत भल लगुच आपण आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे और पाखे बेल आइकन को क्लिक करदे।